ngwaneso ke rata gore ke re bue ka lerato hanyane fela. Lerato Bebele e re le apesa dibe tse ngata. Morena Jesu a bua ka lona o re molao o motjha yo ke lo fa ngwana kona, ratana hobane ke ha le ratana ba tlang ho bona hore le barutwa ba ka. Hallelujah. Taba ena e bontsha hore lerato le re identifier as the children of God. So ha re hloka hore re bona ha le le bana ba modimo. Lerato is the number one commandment ye fanweng ho rona. Mapostola Paulus bua mantswe yana o re dintho tse tharo di santsane di eme e leng tshepo le tumelo, but le lerato le ka hodimo tsena tsohle. Bona ho bontsha hore lerato ke lona leo re ka le sebedisang, ke lona leo re ka hapa meya re hapela pela modimo ha fela re bontshana lerato. Ngwaneso ha ba mo Kriste ke batla ho itlama, but ha ba mo Kriste ya dumetse morena Jesu Kriste ke ha fela ke o rata batla ho bona hore moya wa modimo teng ka re ho nna ke ha fela o rata modimo le wena ha go batla ba bona hore moya wa modimo teng ka re ho wena. Ke ka lebaka le Apostola Johane a reng le bua le tlabe le bua le shano ha le reng modimo le ya morata fela ba le sa rate bana ba bolona. O re na o tla rata modimo jwang o sa mone, o hlola o rata ngwaneno yo o mmonang. Lebitso la morena Jesu le bokwe baratuwa ba ka ha re bontshane lerato, ha re ratane ba lerato le ya pesa dibe tse ngata. Lebitso la morena Jesu le bokwe. Ngwaneso ha re kopane mantsibeng ngwanana lenaneo ke matla a thapelo great pela sealemoeng sa Tabernacle FM ke rekeng ya the Great Tabernacle Church. Jwetsa ngwaneno hore a mamele lenaneo la matla a thapelo mantsiweng ana re bua ka lerato. Hallelujah.